Dobar dan ljudi, dobrodošli u novi tutorial na kanalu Medi HD. U današnjem tutorialu ću vam pokazati kako da zamijenite termalnu pastu na procesoru. Za ovaj tutorial vam je potrebno termalna pasta, maramice i nekakvo sredstvo za čišćenje koje nema puno alkohola. Dobar dan ljudi, dobrodošli u novi klip na kanalu Medi HD. U današnjem klipu ću vam pokazati kako da očistite procesor i cooler sa procesora, odnosno kako da zamijenite pastu na vašem procesoru. Prvo što je potrebno je da nađete ovaj mali CPU fan konektor koji je sad Focus koji ima 4 pina. Inače ovo je AMD-ov hladnjak i procesor naravno. Onda otkačite ovo ovdje, sa jedne strane skinete i sa druge. Nemojte nikad direktno uvući hladnjak, nego uzmite malo lijevo desno i jednostavno skinete. Sad kad je hladnjak van procesora, odnosno ne veže ga ništa za procesor, prvo što ćemo uraditi je uzeti neku tekućinu, kao što sam rekao na početku, važno samo da nema puno alkohola. Uzmete maramicu, natopite i lagano očistite procesor. Možete i sa suhom maramicom, poslije da što bolje ima, da što bolje termalna pasta uhvati. Ovo je inače procesor AMD FX 6300, ovako se ne vidi bolje, ovako je dosta bolje. Sljedeća stvar što je potrebno je uzeti i očistiti cooler. Možete očistiti na isti način. Evo, samo preporučujem da uzmete drugu maramicu i očistite sa drugom maramicom. I očistite. Dobro, sad ovdje će vam ostati malo termalne paste, vidite ovdje, ali to ne smeta puno. Ako se baš želite zamariti, možete uzeti štapiće za uši i to lagano očistiti, mada to ne smeta. Kada je cooler čist, možemo ga ostaviti sa strane. Sad, sljedeći korak je, ako vam imate prašinu na ovako ovdje, to biste mogli očistiti pomoću fena ili pomoću štapića za uši. Ja ću koristiti fen, pa se vidimo kad ja to sve očistim. Kada je sve čisto, ventilator, cooler, procesor, možemo staviti termalnu pastu na procesor. Probat ćemo malo svjetlo. Stavite veličine zrna riže na sredinu otprilike. I sad ako trebali ste zapamtiti gdje vam stoji ovaj ovdje dio što kači, samo lagano stavite procesor, zakačite na jednu stranu, zakačite i na drugu, mada je na drugu stranu uvijek teže zakačiti, ali zakačeno je. I samo vam prevučete, možda će vam trebati malo jača sila, ali ne bojte se, neće puknuti, to tako ide. I za kraj spojite ovaj fan konektor. I to bi bilo to za ovaj tutorial. Ako želite tutorial o čišćenju grafičkih kartica, pišite dole u komentar i čao, vidimo se u sljedećem gameplayu ili tutorialu.